ijwi nabo yati rifite icyo rivuga izina rya twizanaho ni ryabo mundi izina rya twirwanaho ni ry'abaturage ahubwo biyambitse izina ry'abaturage kugira ngo bibafashe gukomeza gukora ibikorwa byabo neza abantu baba batekereza nyine ko ari twirwaneho ariko rero ntekereza ko ari twirwaneho ntekereza ko atari twirwaneho FRDC kuba inyuma y'imfu z'aba bantu bamenshonize bavuze ko ari abayobozi ba FRDC kandi namwe muri mu bayobozi babarizwaho muri FRDC nanone kandi hari nabo bagiye bamenshoninga amazina hari no imbuga zimwe bagiye bahamya ati Colonel Rugabisha ari mu bakora sensibilisation kwangisha abasore ubutabazi mo Colonel izo message uzibonye urazivuga hiki none mu gihe bamenyekanye n'ubu abaturage ko barasaba twirwaneho ko nimba atari yo kuko yabatumye batange baje muri justice bahanwe nimba atari bo babatumye kubera iki bumva ko babagumana kandi barayibishe kuko ntibagira ubukiko hariya yes undi munsi andi mahirwe ndurya mutuma nk'abatumikira ko batsenga bitamuntego uyu munsi TV1 iterambere ryanyu burya abari nishema ryacu hanyuma rero nkuko mubizi rero kuko turi intore zirusha izini ntambwe tuba twabagereye imuhira tukabasha kumenya uko akarere kaba kabyutse nanone kandi uko kaba kiriwe bityo rero uyu munsi rero ku murongo wa telefone tugiye kuba twakira umwe mu bayobozi ba FRDC bakorera mu gace ka Hoplato cyane cyane hari mu Minembwe uwo nta wundi rero ni Colonel Rugabisha ukorera hariya mu Minembwe tugiye kuba tuganira nawe ni nyuma y'itangazo ryashizwe hanze n'ubuyobozi bwa twirwaneho biza gushigwaho umukono na Kamasa Welcome ndakize umuvugizi wa twirwaneho itangazo turaza kuba turisoma ahubwo turaba tumaze kwakira umutumirwa wacu ariko agiye kuba adusobanurira agira nico abivugaho nk'umwe mu bayobozi ba FRDC cyane cyane ko itangazo ubwaryo ryagarutse ritunga gatoki FRDC kuba inyuma y'urupfu rw'abagabo batatu baherutse kurasirwa hariya kuri IEM cyangwa se Université ya Ebenezer mu Minembwe hanyuma rero tugiye kuba tumwakira ku murongo wa telefone mukomeze muhane natwe abatarakora subscribe mukora subscribe like comment na share mutange ibitekerezo byanyu kugira ngo byibuze tube tumenya icazaganirwaho ku kiganiro c'ubutaha hanyuma rero niba utarakora subscribe niyo banga ryo kugira ngo uzazuba mu bambere bo kugira ngo ubashe kubonera ibiganiro byacu igihe hanyuma rero reka turebe ko tubasha kumwakira umuyobozi umwe mu bayobozi ba FRDC Colonel Rugabisha kugira ngo tube nk'abaganira tumenye uko akarere kazutse uko akarere kifashe ndetse anagire ico tubwira kubijanye n'imfu z'abari abagabo baherutse kwicirwa kuri iriya university murakoze cyane Hello, muraho neza bwana Colonel. Uravugana na Muvunyi kuri Mike tukwakira muri studio za TV1. Amakuru mwavyukanye nanone kandi mwirirwanye kuko ari gicamunsi. Narimba jeti amakuru muvyukanye mu karere uyu munsi tuvugana. Ubu ngubu uranyumva bwana Colonel?
Twabazaga uko akarere mwabyutse ubu mwabyutse mute mwiriwe mute ko tuganira ari mu gicamunsi. Yego, uwo muvugana rero nkuko nari mvuye kwivuga, turi kuganirira ku murongo wa telefone. Reka tubanze tubashimire kwitaba ubutumire bwacu kugira ngo tugire ibyo tuganira. Mwakoze kutwitaba. Hanyuma rero twagira ngo tubashe kuganira muri bimwe na bimwe bigenda bigarukwaho nk'ikibazo cy'umutekano mu karere muri rusange. Ubwo ndavuga akarere ka Minembwe cyangwa se nanone muri rusange naho Plateau hamwe na hamwe. Ariko nyirizina tutarinjira mu kiganiro nk'uko biba byiza kurushirizaho waramutsa abadukurikiye nanone ukabibwira bakamenya uwo tuganira uwo ari we. Yego nabivuze. Yego indi wenda twasubiza abantu bose badutegereje. Yego murakoze cyane. Mu by'ukuri gusa iyo tubibaza tuba twamaze no kuba present, ariko bikaba akarusho iyo mubishimangiye mwemeza ko uwo twahamagaye ari we tuvugana. Ariko uraza kunyemerera kugira ngo mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, hari itangazo ryashizwe hanze na Twirwaneho nagiraga ngo mbanze gusomera abadukurikiye. Hanyuma tubone kugira icyo tubikubazamo muri iryo tangazo. Uraza kutubwira ko waba wararibonye cyangwa se uryumvise aka kanya mu gihe turisoma. Yes, mo colonel. Yego, murakoze cyane. Nkuko twari tubivuze, uwo tuganira rero ni Colonel Rugabisha, turi kuvugana aho ari mu Minembwe. Hanyuma rero twari tugeze ku ngingo yo gusoma itangazo ryashizwe hanze na Twirwaneho, n'iryo twagiraga tubashe kubasomeramo. Colonel, muratwumva neza? Ndabumva. Yego, hanyuma rero itangazo ryashizwe hanze na Twirwaneho, sinzi ko mwaba mwarigeze muribona cyangwa se turisome ryose uko ryakabayemo. Colonel, amatangazo yabo ni menshi bahora bandika kandi bakavugamo FARDC. Yego wenda muri sumye ngo twumve ibyo mushaka kuvuga zadufasha. Murakoze cyane. Hanyuma rero umutwe w'itangazo uragira uti itangazo rya Twirwaneho. Twirwaneho ibabajwe n'urupfu rw'abagabo batatu barimo Semukiza na Rugayampunzi bishwe mu ijoro ryo kuwa gatanu iminsi 15 y'ukwezi kwa karindwi umwaka ni 2022. Abo bagabo bakaba bariciwe kuri UMI, ubwo ni Universite ya Ebenezer mu Minembwe, ariho bamwe muri bo bari basanzwe bakorera imirimo yabo. Ubu bwicanyi bubaye bukurikiye izindi mfu zigize igihe ziba mu Minembwe. Twirwaneho yifatanije n'imiryango y'izo nzirakarengane ndetse n'abanyamurenge bose mu kababaro barimo. Twirwaneho yamaganye byimazeyo ubwo bugizi bwa nabi ndetse ikanasaba inzego z'ubutabera guhana inkozi z'ibibi zose. Twirwaneho ifite amakuru y'impamo ko ubwo bugizi bwa nabi bwakozwe n'abasore babiri bahawe amafaranga na bamwe mu bayobozi ba FARDC mu Minembwe, nyuma yuko FARDC imaze gusanga ko inzira yahisemo yo kwifatanya na Maimai mu gusenya imurenge itayoroheye nkuko yabyibwiraga. Yigiriye inama yo kuvana abasore mu gihugu bakoresheje amafaranga n'indege, aho bakoranaga n'umugabo ukora muri Monisco. Ariko ibi nabyo ntibyayoroheye kuko abagabo b'abashefu n'abasore birwanaho barabyanze. Nanone uko gushaka gusenya ubutabazi, abayobozi ba FARDC mu Minembwe bakoresheje amafaranga baha abasore babangisha ibikorwa by'ubutabazi, babategeka gukora ibikorwa by'urugomo, barangiza bakabyitirira Twirwaneho. Ibi bikorwa bigayitse FARDC
ibikora igamije kumaraho ubutabazi no gusubiranishamo abanyamurenge. Twirwaneho irasaba abanyamurenge aho bari hose kumenya ko umwanzi wabo ataryamye kandi akoresha uburyo bwose kugira ngo agere ku mugambi we. Iperereza twakoze twafashe David Sebambe wo mu Bidegu na Harerimana Karikofi wo mu Kajembwe. Bombi bemera ko aribo bakoze iryo bara, banavuga uwabatumye. Duharanire ubumwe bwacu nizo mbaraga zizatsinda urugamba. Bikorewe mu Minembwe niyinga ku minsi 17 y'ukwezi kwa 7 2022. Kamasa Ndakize welcome, umuvugizi wa Twirwaneho. Iri tangazo wararibonyemo Colonel? Iyo tangazo naribonye ejo umugoroba tuvuye gushingura bare bavandimwe. Yego. Batswe banyazwe ubuzima n'abagizi ba nabi. Mu mugoroba ntashe nibwo na iyo tangazo nibwo narisomye. Uretse ibivugwa na Twirwaneho muri iri tangazo, aba bishwe n'abaturage b'abakongomani mu karere mukoreramo, FRDC mbere yuko tugira ibyo kubaza ku by'iri tangazo ho yo ibivuga hiki mwipfa ry'aba bantu? Daboro ndabanza gutanga pole ku miryango yatakaje ababo. Ariko kandi anatanga pole baturage bose batuye mu Minembwe bagize iminsi babona impfu zitandukanye kandi zikabakora ku mitima, nizo batari bakwiye gupfa bakazipfa. Abo bose tubanje kubahumuriza. Yego. Dusubiye inyuma ho bukeya, impfu muri iki cyumweru ngira ngo gitambutse ntabwo ari zitatu kuko ni izina ahubwo mbere habanje gupfa umudamu umwe, umukobwa w'abasita warushatswe no mu Madegu. Yego. Na gatanu ni gupfa bari abagabo batatu. Ufite bije bisanga izindi mfu zagiye ziba mbere kuko kabasumbe kubivuga. Ariko izo mfu zose zagiye zigira ishusho imwe n'izindi. Ari naho mutera mbanza gushimira Daboro tware bo ba Minembwe kubera ko ni rya mbere babyitwayemo neza kuva abantu batangira kwicwa muri ubu buryo. Ndabashimira rwose, ndashimira abaturage ba Minembwe bamaze gutahura ko impfu bicwa atari impfu bakwiriye guceceka ahubwo bakwiye guhaguruka bakazirwanya. N'ibi ngibi Kamasa avuga abo mbishimira nje n'abaturage ba Minembwe n'abashefu. Ndabishimira FRDC yafatikanije ndetse na MONUSCO kugira ngo ibintu byose bije ahagaragara. Abandi bose bagiye bapfa ukuri kuko bapfuye ntikwagaragaye kubera ko hari bamwe batari bafite ubushake bwo kugira ngo izo mfu zigaragare uko bapfuye. Ariko ntekereza ko izi mfu z'aba bagabo batatu zije ari zo gukiza abandi benshi bari bakwiye gupfa nyuma yabo, wenda nabita ba Mandela cyangwa se nkabita ba Lumumba b'abanyamurenge kubera ko barapfuye ariko bagiye gukiza benshi bo gapfuye. Impfu nkizi bagenda bapfa kubera ko urupfu rwabo rwahishuye byinshi abanyamurenge batari bazi ndetse n'abatuye igihugu cyose cya Kongo batari bazi. Warubuze ngo ibi turabivuga iki? Yego. Icyo tubivugaho cya mbere Daboro turamagana abagizi ba nabi bose. Kandi umugizi wa nabi ntagira ubwoko, ntagira n'isura. Uko asa kose turabamagana. Aba bagabo bapfuye ku minsi
wa munsi wa gatanu bapfuye ku masaha ya 3:25 nibwo twamenye ko bapfuye. Tukimara kubimenya twatumye abasirikare bajanye na Monisco baja gukora enquête. Babishe bamenyekanye gute? Nico nshaka gusobanura. Yego. Bashaka gusobanura neza babishe nuko bamenyekanye bitandukanye n'ibyo Kamasa avuga. Aba bagabo kuri imi ndashaka kubibutsa ko mu minsi yatambutse hari ubwizi bwigeze kuhakorerwa bw'amanjanja. Aba bagabo bapfuye n'ubundi nibo bari basanzwe bakora nk'abazamu. Yego. Baza gutahura ababibye barabakurikira kugeza babagejeje aho ayo manjanja yabitswe n'abo bajura. Ayo manjanja aja kugaruka. Aho rero niho havuye urupfu rw'aba bagabo bitandukanye nuko abandi benshi babivuga. Abiza ya manjanja ico gihe n'uwitwa Rusamaza, Sebaruzi, n'uwitwa Serugo umunyamahoro. Abasore bamaze gutahura ko aho bagiye kwiba babatahuye, birashoboka wenda ko bari bagifite gahunda zo kuzakomeza kwiba aho hantu. Noneho baza kugira umugambi wo kubanza kuelimina abantu babamenye ko aribo bazabaja kwiba kuri yemwe. Bapangana n'abandi basore babiri bo muri Twirwaneho, uwitwa David Sebambe n'uwitwa Harerimana Karikofi. Yego. Abo ni abasirikare bo mu Bijabo. Amakuru twamenye nuko bagize amahinga abiri bari hano mu Minembwe bazanye n'abayobozi babo nyine ari mwabo bakamasa. Noneho bapangana kuja kwica bano bagabo. Babipanganye aba babiri Semukiza witwa Serugo, Plito Rusamaza na Serugo n'abana batuririye iyemi n'abahari ku Kiziba uhazi iwabo no kuri iyemi nika wenda 3 km nimba ntibeshe. Yego. Noneho babwira babo ati twebere tugenda bashobora kutumenya hagize tubona gusa no gutubona muri distance yatumenya. None ga mwebwe batamenya wowe iwanyu mu Bidegu undi wabone kundondo mwebwe ni mugenda nimwe muja kubica kubera ko twubwe ntujana namwe bashobora kutumenya. Niko abasore bagiye bajana igishora sinzi kucumva. Uzi igishora? Ndakizi igishora rwose mo colonel. Igishora wenda batwumva sinzi ko bakizi ni ikintu kimeze nka isume baza bitwikira igihe cy'imbeho. Ajana igishora cy'uyu Rusamaza mutiza igishora agitiza David. Baragenda bakora iryo barabakoze. Abazamu umwe yari kuri hospital undi akaba muri anklo ya university. Donc entre anklo ya university na hospital na hantu hari ka 100 metre. Ubu babanjirijeho n'uwo nguwo wari kuri hospital baramufata baramujana bakamuzamura bahazi bamuganisha haje kwa mugabo kwa Patrick Mugaju bagiye baganira abantu barababonye ko baganiriye. None uwo babanje kwica n'uwo nguwo wasigaye muri anklo. Nawe baraza baraganira baramurasa. Bamaze kumurasa niyo bahise barasa n'urya wundi bafashe mbere bafatiye kuri hospital nawe baramurasa. None bamaze kubarasa bombi haza kuza umushina we waruvuye yaravuye yari yaremye yitahiye kugura nabo. Ariko ahurira nabo kuri galiye ya Klime hajya biciye wa muntu. Yego. Babona ko wa mushi akabamenya akabavuga. Nawe ni kuko mwiza mwica. Bala uko izo mfu zagenze uko niko abo bantu bapfuye warubajije. Nono anketi zitangira aho zahere kugira ngo tumenye babikoze neza. Aho biciye uyu mugabo basiga bahataye igicora. Kubera ko bumvise intervention y'abasirikarije na Monisco kuko intervention yakozwe mu mamodokari n'ibifaro. Noneho guhunga cya gishora kiratibuka baragita.
manketi cya gishoro tuza kugitora nibwo twakurikiranye neza tuza kumenya nyiri gishora ninde nyiri gishora tuza kumenya ko ari uyu musore Rusamaza ariwe nyiri gishora noneho dutangiye kubahiga ngo tuje kubafata nibwo bahunze bose baja muri twirwanaho kuko n'ubundi niho basanzwe bakorera aho ubu ngubu Kamasa yashize amajoro yiwe mu Rutigita voilà un peu uko urwo rupfu rwagenze. Umuntu yakwibaza itangazo ryashizwe hanze na twirwaneho rivuga ibyavuye mu iperereza ndetse banahamya ko bafite inkozi z'ibyo bise ibara. Umuntu yakwibaza biri mu nshingano zande hagati ya FRDC na twirwaneho mu gukora iperereza mu gihe habaye ikibazo nk'iki ngiki cy'ubwicanyi. Igisubizo ngira ngo ndakiguhaye nguhaye iperereza uko ryakozwe nuko abantu bamenyekanye mvuye kubigusobanura ubwo ngubwo umenya bakoze iperereza bariho. Hanyuma rero FRDC ibivugaho iki cyangwa se muri kuganira ibiganiro byanyu bizaba bimeze bite na twirwaneho ifite abo bishe abantu? Twebwe ntabwo dufitanye contact na twirwaneho. Contact zacu tuzifitanye n'abashefu n'abaturage kandi abaturage nibo ba mbere barwanya ubwicanyi nibo ba mbere bafashije FRDC gukora iperereza kugira ngo abantu bamenyekane abashefu nibo bafashije FRDC gukora iperereza kugira ngo ababicanyi bamenyekane kubera ko bababajwe n'imfu zihora ziba buri gihe barishe ntibamenyekane noneho mu gihe bamenyekanye n'ubu abaturage ko barasaba twirwaneho ko nimba atari yo kuko yabatumye ntibabatange baje muri justice bahanwe nimba atari bo babatumye kubera iki bumva ko babagumana kandi barayibishe kuko ntibagira ubukiko hariya ngira ngo uhora wumva amakomunike ya Kamasa hose ntabwo aravuga ko ari groupe armée ntabwo aravuga ko bari armée ko aravuga ko bahora bavuga ko ari abaturage none se nimba ari abaturage bakaba bafashe abandi baturage bigize ababandi bahora bica abaturage aba bantu bane baje basanga abandi barindwi bapfuye izi mfu none se ko badafite justice kubera kandi bakaba ari abaturage nk'uko bahora babivuga kubera iki batabafata ngo babajane muri justice nimba koko abo basore barahawe amafaranga bagatumwa na FRDC azabivugaga muri justice abo bazibahaye nabo bakurikiranwa kuko ntawurenza amategeko. Yes, urakoze cyane mu byukuri ukoze kuri ico kijanye n'amafaranga ahabwa abasore mu kubangisha igikorwa c'ubutabazi. Tugaruke inyuma gato nkubaze bwana Colonel. FRDC yemera igikorwa cyo kwigwanaho? Reka mbere ko musubiza icyo kibazo daboro reka manze ngusobanurire icyo ibyo nasomye muri iri tangazo vuga ngo FRDC ifite umugambi wo gusenya twirwaneho ikorana na MONUSCO kohereza abana eske Kamasa ashobora kutubwira umuntu umwe wa FRDC uzuja mu bijabo gusansibiriza abana uko abo bose baca muri MONUSCO baza bavuye mu bijabo ndetse mu bijabo habayo FRDC mu bijabo habayo MONUSCO abahaguruka bakava mu bijabo bakaza bakagera mu Minembwe mu bijabo no mu Minembwe nimba utahazi ni au-delà ya 50 km none se MONUSCO iba mu Minembwe iziva hano ikaja mu bijabo kubasasiriza ngo baze bace muri MONUSCO bagende abaza barizana nta MONUSCO ntawizi ya gusansibiriza gusubiza rero icyo kibazo kindi warubajije ngo twirwaneho ngo leta yemera ngo FRDC yemera kwirwanaho so niko warubajije niko narimbajije
kwirwanaho kw'abaturage bitangiye none se zabaye kera ngira ngo urabizi ko zagiye bibaho kuva kera wowe wenda buri mutoya sinzi imyaka yawe intambara z'abanyamurenge n'abagenzi babo bandi baturanye zatangiye muri 1964 icyo gihe abagabo b'abanyamurenge bafatikanije na leta mu kurwanya ababarwanyaga icyo gihe igihe intambara zitangiye hano mu Minembwe abasirikare ngira ngo uravyibuka igihe abasirikare bashoreranye n'abaturage mu Minembwe bakaja za Gitumba kugarura inka sinzi kuvyibuka baragiye bagera za Matanganika bagarura inka zari zanyazwe uretse n'icyo gihe njewe ngira mu Minembwe 2020 ngira ngo Mayimayi yaje gutera ingenzi zitatu izo ngenzi zitatu zose bateye abaturage twararwanye turasa Mayimayi irahunga ibintu zaje guhinduka aho twirwaneho ihinduye stati yabo ntibaba bakibaye abaturage ngo bakomeze kurwana birwanaho nk'abaturage ahubwo bahinduka igisirikare gifite amastructure ya gisirikare bayobowe n'abasirikare bafungura amatraining barigisha baraforma none se abo wakongera ukabita abaturage nimba umuntu aja muri training akaba forme yarangiza muri formation agahabwamwo ideology agahabwamwo n'andi mafunzo ya tactique n'ibindi kandi muri ideology ahabwa bakamubwira ngo umwanzi wa mbere wiwe ni leta FARDC ni umwanzi wa mbere rero umuntu wahagararana nawe mukaja ku rugamba ndakumvamo colonel. Allo? Yes. Nta kibazo ifitanye n'abaturage ahubwo ikibazo twirwanaho y'abasirikare niyo ifite ikibazo kuri FARDC ngira ngo amakomunike yabo uruyumva buri munsi bavuga ko umwanzi wabo wa mbere ari FARDC. Nyuma y'iyicwa ry'aba bakozi ba IEM murabona ari bo bari bagendererewe cyangwa haba hari ibindi byari byihishwe inyuma y'urupfu rw'aba bakozi ba IEM? Ugendereye kubicanye bari abasore babiri nakubwiye bari bibye ubona neza ko ari bo bari bagenderewe kwicwa kubera iriya mpamvu nakubwiye ya mbere ariko kandi hasubira kuzamo doze y'abari abasore babiri nakubwiye b'abasirikare bo mu bijabo umuntu yakwibaza ese twirwaneho y'abasirikare ntiyabishaka gukorera Dr Lazare nk'ibyo yakoreye abantu ba Transafrica muri 2007 uravyibuka Nziratimana igihaje muri 2007 ibyo yatangiye gukora abanyamurenge yari yangaje uko bangana yatangiye gukora ariko abantu bamusenyeye nibo bariya n'ubundi kandi bari mu bijabo umuntu yakwibaza ese Lazare ntibaba bagiye kumusenyera nk'uko basenyeye Transafrica ya Nziratimana. Dusubire inyuma gato, Dr Lazare uvuga ninde? Umuntu yakwibaza ngo ese bariya bagabo babifitemo inyungu nimba batabifitemo inyungu eske kubera ayo mashari kubera n'ubundi shari bagiriye Nziratimana cyagihe bizaba bigiye kuza kuri Lazare kuko byabaye 2007 kuri Nziratimana. Icyo nico kindi umuntu yakwibaza naco atasuzugura kubera kuza mwira doze y'abari abasore babiri b'abasirikare bo mu bijabo iyo baca kuba babiri gusa babivyi abantu bari gutekereza gusa bagahekera aho ngaho ariko kubera ko hajemo doze y'abasirikare kandi ba maiskuti y'abari abayobozi umuntu yakwibaza ngo ese ntibagiye gukora nkabijya bakoze
abenshi bakwibaza Dr Lazare ushaka kuvuga ninde? Dr Lazare ukuriye universite ya IEMI niwe nshaka kuvuga, unafite ibikorwa byinshi bikomeye mu minengo yakoze. Hanyuma se kubihuza n'ibyabaye 2007 kuri Transafrica, ubwicanyi haraho busa naho bwaba bufitanye isano, urabona haraho bihuriye? Erega nimba bigeze aho bica abazamu ni ukubabwira ngo umutekano wari mufite tubakuyeho, turakinguye umuryango, ikindi gihe tuzakenera kuza no kwinjira muri biro tuzayinjiramo. Kimwe nuko nubundi wakwibaza ngo ese icyatumye muri 2007 basenyera Nziratimana zari bihuriye he na Gumino ya mbere yacyagiye kugira ngo bageraho baje gusenyera Nziratimana gahambira ubu Transafrica aho yakoreraga akaba harabaye amatongo. Ariko se hari n'ikindi umuntu yakwibaza, yego nimba byarigeze bikogwa mu izina rya Twirwaneho 2007, uyu munsi hakaba hariho ubuyobozi bwa Twirwaneho, nanone kandi n'umutwe wa Gumino wo ukaba ukiriho, haraho nawo waba ugiye uhuriraho n'ibikorwa nk'ibi ngibi by'ubwizi bwa nabi nawo ubwaho? Umutwe wuhe wa Gumino, kubera ko 2007 kuri Transafrica byari mu nyito y'izina rya Gumino, aba rero ni muri Twirwaneho, ariko na Gumino ubwayo irahari. Turareba izina ry'igikundi, haraho baba bafitanye na bisano bwabo. Izina buri yati rifite icyo rivuga, izina rya Twirwaneho ni ryabo mundi. Izina rya Twirwaneho ni ry'abaturage, ahubwo biyambitse izina ry'abaturage kugira ngo bibafashe gukomeza gukora ibikorwa byabo neza. Abantu baba batekereza nyine ko ari Twirwaneho, ariko ntekereza ko ari Twirwaneho, ntekereza ko atari Twirwaneho. Ikindi nshaka gukorija 2007 ntabwo ari Twirwaneho, Gumino yari iyobowe n'amakanika. None ubu ni Twirwaneho y'abasirikare n'ubundi iyobowe n'amakanika, barya basenyeye Nziratimana n'ubundi. Kubera ko umuntu atakwibaza ko icyo bakoreye Nziratimana ico gihe ariko n'ubundi kwenda bashaka gukora Lazare. Ubuyobozi bwa IEMI cyangwa se Dr Lazare nyirizina, Dr Lazare, hari byibuze ripoti y'umutekano muke yaba yatanze ku buryo yaba ari mu mutekano muke? Ubutacho ikekaga yari mu mutekano usanzwe, ariko gaguheraho abantu be bapfiriye urumva ari mu mutekano muke. N'ubu ngubu ikigo cya IEMI kirinzwe n'abapolisi, twohereje abapolisi nibo bakirinze, dutegereza ko tuzafata ama disposition yandi hamwe n'ubuyobozi bwa IEMI. Hanyuma rero abaturage muyoboye aho ngaho murinze ndetse watangiye unashimira ku bufatanye bwabo n'igisirikare cya Kongo, bitegura iki kubijanye n'iperereza ari gukorwa, ndetse nanone cyane cyane umuntu yanavuga rimaze kugiraho rigera, kubera ko niba amazina y'abakoze ubwo bwicanyi bamaze kumenyekana, nanone kandi no muri communique ya Twirwaneho abicanyi bakaba bamaze kugaragara aho bari, abaturage ba Minembwe ndetse n'abanyamurenge muri rusange bitega iki ku bw'iyo kesi? Abaturage ba Minembwe icyo bagomba gukora cya mbere, bakwiriye gushyiramo imbaraga n'ubundi, kubera ko aho bigeze n'imbaraga zabo. Nimba abantu bicanye baramenyekanye, nuko habayeho ubufatanye bw'abaturage n'abasirikare. None ubwo bufatanye nibukomeze kugira ngo abafite abo bicanyi babatange baje kuri justice, nimba koko atari bo babatumye. Ariko nimba ari bo babatumye, ndizera ko batabarekura, kuko bazi neza ko nimba bagejejwe mu nkiko bazavuga babatumye, kandi ntekereza ko babatumye batari kure y'aho aba bafite bari. Bwana Colonel, tukiri aho ngaho nk'uko nyine mu bijanye n'inkiko cyangwa se ubutabera, ubutabera bubereye abaturage aho ngaho ubu ngubu ni ubuhe? Kubera ko ari Twirwaneho muri communique yabo bavuze ko abo bantu bagomba gushikirizwa ubutabera. Hari ubundi butari ubw'igihugu cya Kongo abantu bapfiriyemo ndetse kandi banakomokamo, navuga abakongomani? Ubutabera burahari, kandi ni byiza ko na Twirwaneho yavuze ko abo bantu bagomba gushikarizwa ubutabera, kandi akaba aribo babafite. Tubategereje kugira ngo babashikirize ubutabera, bazasubiriza abakoze. Mu gihe bitabaho kugira ngo babashe gushitswa imbere y'ubutabera bubereye abaturage bose hamwe, niki FRDC izabikoraho? Icyo gihe bazaba bagaragaje ko ari bo bicanyi, bazaba bagaragaje ko ari bo bica abanyamurenge, bazaba bagaragaje ko ari bo bari inyuma
y'aya masasina n'ayandi yose yagiye aba ntaho yaba ataniye n'ubundi n'andi masasina akorwa haba ibeni haba ibutembo haba za ituri n'ahandi abantu baraza bakinjira mu mazu bakica bakagenda ntaho bitaniye n'ubundi no kuva mu rutigita ugata aho wari ugasiga bagenzi bawe cyangwa nimba aribo bagutumye ukaza ukica abakozi bari ku kazi kabo bibereyeho mu mirimo isanzwe kuri iyi ubwo se waba utandukaniye n'abandi bose bica abandi n'abandi bose ibyemezo abandi bose bafatirwa nawe nizo ukwiye gufatirwa. Birahagije ko nyuma yaho bashobora kuba batabatanga na leta ubwayo ikamenya abicanyi aho baherereye, birahagije ko mwabirekera gusa ku kubimenya cyangwa hari indi myanzuro yafatwa mu kugira ngo abo bantu bafatwe noneho hakoreshejwe ingufu za gisirikare cyangwa se mu bundi buryo bushoboka? Ngira ngo icyo gisubizo mumaze gwisubiza bunyine. Yego, murakoze cyane. Mu by'ukuri rero tuje ku yindi ngingo nanone kandi aba bagabo batatu twabibanzeho baherutse kugwa kuri iriya university aho bakoreraga imirimo yabo, ndetse n'umwe babiri nibo bahakoraga n'uwo wundi muvuye gusobanura wahuye n'abavuye kwica. Ariko se iby'urupfu rw'umugore wababanjirije warasiwe mu madegu we, iperereza se kuri ubu byaba byifashe gute ku bijyanye n'urupfu rwe? Iperereza rirakomeje aho rigeze, wenda ndatekereza ko mwe 70% imaze gukorwa. Abagize uruhare mu rupfu rwiwe nabo abenshi bameze kumenyekana, igisigaye no kubafunga. Hanyuma se abaturage bo murabona nyuma y'iyo myaka myinshi banyuze muri ubwo buzima bw'intambara no gupfa mu buryo bumwe n'ubundi, bamaze kugarurirwa icizere cyo kwisanzura ku gisirikare kibifite mu nshingano mu kubarinda ku buryo baba imbarutso yo gukumira impfu nk'izi zibera mu mazu? Igisubizo uragisanga muri ubu bufatanye mbuye kukubwira. Aravuga ngo igisirikare gikomeye ku isi n'abaturage. Ubufatanye bw'abasirikare n'abaturage ntabwo butigeze bubaho. Ikibazo gihari ahubwo nuko twirwaneho y'abasirikare ishaka kubambarika mu mambicyo yabo politike, ariko ndizera ko abaturage bamaze kubitahura, kubera ko nimba buri cyumweru bahamba abasore 5, 6 cyangwa 7 bishwe na mayimayi, ariko noneho uyu munsi bakaba bahamba abandi 4 bishwe na twirwaneho, ubwo abo baturage bazi twirwanye icyo ari cyo kuri bo, bazi n'icyo bakwiriye gukora. Ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane twibande ku rubuga rwa WhatsApp, ahanyuzwa amatangazo nk'aya yihutiraho kugera kuri benshi henshi hatandukanye hatuwe n'abakongomani benshi, cyane cyane twibande kuba ubwoko bw'abanyamurenge. Uretse kuba barashinjije FRDC kuba inyuma y'imfu z'aba bantu, bamenshonize bavuze ko ari abayobozi ba FRDC, kandi namwe muri mu bayobozi babarizwaho muri FRDC. Nanone kandi hari nabo bagiye bamentioninga amazina, hari no imbuga zimwe bagiye bahamya ati Colonel Rugabisha ari mu bakora sensibilisation kwangisha abasore ubutabazi. Mo Colonel, izo message uzibonye urazivuga hiki? Izo bavuga zose nta kuri kuba kurimo. Nawe urabizi ko nta kuri kuba burimo, ubwo rero ntacu nkwiye kwishinja, ntari cyumwe kubitekerezaho cyane, kubera ko imvugo zabo ziba zihembera amacakubiri, imvugo zabo ziba ari zo gusebanya, imvugo zabo ziba ari zo gutukana. Umuntu rero nimba umuco wiwe ari ugutukana, umuco wiwe nimba ari uguhembera amacakubiri, ubu nje nta mwanya namuheza. Murakoze cyane. Hanyuma rero tugaruke ku mutekano muri rusange ndetse n'imibereho y'abaturage aho mu karere aho muri. Urabona se abakongomani nyuma y'iyo myaka bari mu ntambara moko ashamiranya rwano umunsi ku wundi, hari icizere cyo kuzongera kandi guturana? Abakongomani baba hari icizere mubaha nk'ababarinda ku buryo hazaba kongera kandi guturana kwa moko mu karere ka Minembwe? Icizere kirahari, kiza n'amahoro azagerwaho nimba abantu bose babifite nk'ubushake. Ngira mu gitondo ngira ngo nibona ntegera Honorable Enoke avuga ukuntu
abaturage basuye mu Rurambo batangiye kuja kurema ejo bundi ngo bari baremye mu Gitoga. Iyo ni intambwe imwe igaragaza ko ibintu bizasubira bigatungana nimba abanyaminembwe babigize nk'ubushake, abafurero bari Rurenge bakabigira nk'ubushake, ababembe bari mu Mutambara bakagira nk'ubushake, amahoro azaboneka kuko amahoro sa y'umuntu umwe, amahoro n'ay'abantu bose kandi abantu bose bakwiriye kuyashaka. Intambara uzuyitangira ariko ntiuzi umenya igihe izashirira kugira ngo urabona hariya nani ufite experience mwebwe mutuye ngiyo mu ufite umwanya wo gukurikirana cyane amakuru bitandukanye cyane n'abanyaminembwe wategereye intambara ya Ukraine na Russia. Putin yagiye avuga ko azayirangiza mu minsi itarenze 30 ariko bimutwara amezi. Niyo mpamvu ntekereza ko abantu bose nabasaba kumva ko inzira yo gutekereza intambara abantu bayireka bagatekereza ko baganira, abaturage bakaganira bagahura bana no batandukanye. Ikindi gihe ndibuka muri 96 aka karere kaho plateau andi mo kwerera kavuyemo, ariko inyuma y'igihe gitoya baragarutse barongera barabana 98 memema. Muri 2002 twebwe dutangira intambara n'abanyarwanda ta umunyamurenge umunyamurenge gati yatambukaga kenke, ariko mu mezi atatu umunyamurenge yatangiye kuva mu Minembwe akagera isaha n'amaguru. Niba bwa mbere umunyamurenge yagiye n'amaguru ava mu Minembwe arahuruka ba Kongo, ngira ngo uribuka inka zimwe zigera kugera ba Kongo donc zari hafi na Kinshasa zari zivuye mu Minembwe n'amaguru. Ntekereza ko nabyo bishoboka, uyu munsi birashoboka ko abantu bokongera bakabana amahoro ntakibazo. Urebeye hamwe iby'imibereho y'abaturage nyuma yo kuzahazwa n'intambara aho mu karere kuri ubu buzima bundi busanzwe butari iby'intambara bwo bwifashe gute? Ubuzima ntabwo buremereye cyane ubu ngubu, bitandukanye n'iminsi yatambutse kubera ko abaturage barejeje ibiryo, bubejeje ibigori, bejeje ibishimbo. Ikibazo ndi kimeze nkuko cyari kimeze mu minsi ya mbere, abo baturage ubuzima bwabo bumeze neza. Yego, aho ni mu biribwa. Tuje mu bijanye n'imyigire y'abana funzi aho ngaho byo byifashe gute kuri ubu ngubu? Imyigire y'abanyeshuri ubu ngubu barakora exeta. Abana bagiye hano bagiye za Mikenke nibwo tuvugana uyu munsi niho batangiye exeta. Bari kumwe muri mu masale Mikenke notama nitwe twabaherekeje tukajana kugira ngo baje gukora examen, bari kubera abafurero n'ababembe bose ko barakora ama examen hamwe. Mu Minembwe muri centre naho amashuri ya primaire barafunze n'aya secondaire ubu ngubu bari muri exeta. Kandi hari ibigo byigisha neza yembi nubwo yagize ibyago byo kwibasirwa n'abagizi ba nabi, ariko n'ishuri ifashije abaturage cyane. Hari Gerafi, hari Irundu, hari amashuri y'abana bariga neza ndagiwe. Hanyuma se abanyamurenge wenda navuga bahunze bari hanze y'igihugu, ni ikihe cizere bahabwa mu bijanye n'imiturire yo kongera gutura ndetse n'ibikorwa remezo bakoraho? Nubuye butumwa babagenera mu Colonel? Icyo mbasaba d'abord buriya ndana kimwe gishobora kugerwaho badafite ubumwe. Iciza nuko bava mu cyakubiri kumva ko bagomba kuba umuntu umwe. Icya kabiri bakumva ko ari abakongomani bagomba gukunda igihugu cyabo, bakumva ko banagomba gushaka solution bayishakira mu gihugu cyabo kuruta ko bakumva ko bayishakira hanze. Twasezeraga tugushimira kuba wabashije kwitaba telefone yacu ukabasha kuganiriza abadukurikiye. Ego. Hanyuma nanone tugira ngo tugusabe wenda ijambo rya nyuma wageza ku badukurikiye, haba abanyamurenge bari mu Minembwe n'ahandi hatandukanye mu turere dutandukanye ndetse n'abari hanze y'igihugu, barasabwa kwitwararika gute muri ibi bibazo bitandukanye bagenda bahura nabyo, cyane cyane kuzo twibanze mu kiganiro cy'uyu munsi? Murakoze cyane, nongeye kubashimira kuba mwatekereje ko twaganira kugira ngo tubabwire amakuru ibibera mu Minembwe bitandukanye n'amakuru abantu batanga y'ibinyoma.
ariko kandi anasaba abanyamurenge aho bari n'abaturage ba Minembwe muri rusange, kuko Minembwe ntituyemo abanyamurenge gusa, hari amoko menshi ubu nyine, hari abashi, hari abapfurero, kwibutsa ko nura mudamu wapfuye yari umugore w'umupfurero, hari abarega, hari ababuyu, bose ndabasaba ko bishira hamwe kugira ngo uyu mugambi w'aya masasina ya buri munsi ashigweho iherezo. Kandi gushigwaho iherezo ni uko abangaba bamenyekanye ko ari bane bashigwa imbere y'ubutabera bagahanirwa ibyaha bakoze. Icyo nicyo dusaba abaturage ba Minembwe. Turashimira n'abashefu bakomeze kubigiramo uruhare, kuko n'aya masaha tuvugana bagiye kwaka amasa kumubwira ko nimba atari we watumye bariya abantu nabari kure bagende baje mu rukiko. Urakoze cyane, reka tugushimire. Niri twongera kandi kwifuza kubaganiriza, muzongere kandi mwitabe ubutumire bwacu, ariko kuri ubu ngubu turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Reka dushimire mwe mwadukurikiye mukabana natwe mu kiganiro hamwe na Colonel Rugabisha, namwe muri Ntore, uzukuri mukomeze muhirwaho muri Imana ibarinde. Ciao ciao.